Ассаляму алейкум, урметли сeyirciler, Millet телеканалында хабарлар, студияда мен Лилия Беджачалышам, бүгін бөле мәліметлар ақында тариф етеміз. Украинаның тақиқат органлары 3-ші Ялта халқара форумында иштирак еткен чет эл девлетлер ватандашларына қаршы жинай иш ачтылар. Едіқою районында Қырым Жумхуриет Назирлер Шурасының чықыш топлашуы олып кечті. Девлет Миллетлер комитетінің рейсі Заур Смирнов федераль мақсади программы бойынша құрылатқан объектлерні зиярет етті. Құручылық насыл басамақта bulunmakta. Едіқою районында Қырым Жумхуриет Назирлер Шурасының чықыш топлашуы олып кечті. Анда иқтисадият, мескен коммуналь ходжалық, сағлық сақлав, медине, туризм, тасыл, спорт ве районын инкишафына тесір еткен саллардың вазиеті музыкре етілді. Бұндан дағары топланғанлар 2017 сенеге иш планını белгіледілер. Тәфсилатлы София Шукурованың левхасында. Қырым Жумхуриет Назирлер Шурасының чықыш топлашуында Едіқою районында сағлық Хорчалов вазиеті ақында сағлық сақлав назирінің бірінші муавины Алексей Слободянник мәлумат берді. Белі олды ки бұл сене Давут Элеви Кирова көйлерінде екі фельдшер банай ноқталарыны ерлештірмек планлаштырыла. Амма тіби хадимлер етішмемезлігі меселесі бар. У нас наибольшее количество вакантных ставок на сегодняшний день в отрасли здравоохранения, и процент укомплектованности ставками врачебными на сегодняшний день в Ленинском районе достаточно низкий. Реально не хватает 37 физических лиц для того, чтобы для района это много, для того, чтобы обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь. Bundan da gayrı belli oldu ki federal maksadlı программа çerçevesinde Едіқою қасабасында реабилитирленген гражданлар үшін 48 квартиралы эв құруcılığı планлаштырыла. В данный момент уже проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы. В этом году начинается строительство данного объекта. Общая стоимость проекта 104 миллиона. Из них 58 в текущем году и остаток в следующем году. Вот запланирован на декабрь 2018 года. Қайдетмек керек ки Едіқою районында қой қожалық фаал сөретте инкишаф етті. Бүгінгі күнде районда 90 ферма қожалығы ве 50-ге яқын қой қожалық тешкілаты өз ішін алып баралар. Едіқою районының иш адамлары қой қожалық девлет программасы әмелге кечірлеуінде иштирак етелер ве maddi ярдым алалар. 5 начинающих фермеров по Ленинскому району получат в ближайшие дни гранты. Общая сумма составит 8,9 миллионов рублей. Это 3 фермерских хозяйства по мясному ОКРС, одно по молочному ОКРС и одно по овощеводству. И также на сегодняшний день район участвует в программе устойчивого развития сельских территорий. Поданы пакеты от 4 граждан для получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Общая сумма социальной выплаты при положительном заключении министерства будет составлять 4,5 миллиона рублей. Су меселесіне кешсек, Едіқою районына сув қарасу базарда ерлешкен Тайган сув анбарындан келе. Сув ходжалық ве мелиорация девлет комитетінің рейсі Игорь Вайль білдіргеніне көре, яқын вақытта район бүтінлі сув еле темин етілежек. На сегодняшний день мы имеем при расходе 8 тысяч кубических метров в сутки, запас 2,5 миллиона. 28 мая по утвержденному режиму работы водохранилищ будет осуществлена закачка Ленинского водохранилища для того, чтобы обеспечить район до конца года водным ресурсом. Назирлер Шурасының чықыш топлашуында нәтижелерін шығарған вақыт Қырым Жумхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов қайдатты ки районында қиын меселелер бар. Амма бұна бақмадан Керич ярымадасы бұл Қырымның кіріш қапуларыдыр. Здесь пройдет трасса Таврида. Здесь есть потенциально возможности для получения устройства на работу, то есть, я думаю, будет масса рабочих мест. Потенциал большой, на самом деле, просто есть над чем трудиться. Вопросы с качеством воды присутствуют в районе, вопросы с транспортным сообщением есть, то есть, на самом деле, хотя не так остро, как в Белогорском районе, но тем не менее, то есть, мы понимаем четко ситуацию. Вопросы с незаконной добычей полезных ископаемых присутствуют. Мы видим, что есть и карьеры, которые до сих пор, к сожалению, не привлечены к ответственности, я имею в виду пользователи, которые без разрешительных документов осуществляют эту деятельность. То есть стандартные, по сути, типовые проблемы, если так взять, то есть для любого района. Но вот я думаю, что это будет таким же толчком к действиям должностных лиц администрации Ленинского района. Керич ярымадасына чықыш иш зияреті черчевесінде Қырым Жумхуриет башы Сергей Аксенов Керич паром кечтінің Тупланов мейданыны бақып чықты. Мұнда 300 енгіл машина үшін ер бар. София Шукурова, Алишер Алимов, Millet үшін.
Чернобыль атом электростанциясында қаза юз берген күнде бүгін енді 31 ел кечті. Эляк олғанлар қатырасына бүгін Сабадан Гагарин адына итират бақшасында матем тәдбір олып кечті. Бұтын тәфсилатларны мұхбирміз Мухаммед Зикиряев біле. Василий Шуковский Чернобыль хазасының ахыбетлері йоқ етілівінде іштірақ етті. Эркек айта ки 1986 сене ноябрның 2-сінде ось архадашлары ile Чернобыльге yollanған еділер. Олар 5 адам олып учы элях олған еділер. Тек о ведосты Леонид Карпенко тірі қалғанлар. Василий Шуковский сағылығына зарар кетірді. Sonra бір хачкере амелиятлар кечті. Было 3 операции. Первая одна. Мала 3 амелият яптылар. Бірінші амелият 1998 сенесінде япылды. 2016 сенесі да 2 амелият яптылар. Эпіс амелиятлар башыма япылған еді. Весон пластинка қойдылар. 1986 сене апрелінің 26-сында саат 1:30 олғанда 8-ші турбогенератор сыналған вақыт 4-ші электроблокта патлав янғырады. О реакторны толысыне дверан етті. Электроблокның бинасы қысмен бозылды. Чеші биналарда ве таванда 30 ерде янгын олды. Бу фелекет яратты. Припет сакинлері тахлие етілді. Қаза йоқ етілівінің чоқысы іштирақчылары элях олдылар. Чернобыльцы, все, которые участвовали. Чернобыльде иштирах еткен адамларны мен хараман саям. О вақытта анда радиация күчледі. Вечохусы адамлар элях олдылар. Ама Чернобыльде япылған саркофагт бүгінгі күнгеже да нефес ала. Ве анда шымды де радиация бар. Юрий Мельнишиков ойс истеген хаза йоқ етілівінің иштирахчысы олды. О вақытта о милиция майоры еді. Айта кечоқ инсанлар Қырымдан Чернобыльге yol алайдылар. 168. Қырымның отряды 168 адамдан ибарет еді. Олар Чернобыльны сондырген ве анда сув чықарған еділер. О вақытта мен газетада çalışайдым ве бүтін олған малюматларны айдынлатайдым. Чернобыль атом электростанциясындаки хаза тарихта en büyüklerden бірі сайла. Чоқысы адамлар ойс истеклері ile фаджия юз берген ерге барып, оны ақыбетлері йоқ етмеге тырыштылар. Чоқтан чоқ инсан элях олды. Тыры қалғанлар исе сағлық жеттен зарарландылар. Нетижеде чешет хасталықларға ұғрадылар. Эпісі bu адамлар шубесіз хараманлардыр. Оларны бір вақыт ұнытмамақ керекміз. Мухаммед Зикиряев, Энвера Блязис, Миллет үшін. Бахчисарай районын Буюк Сюрень қасабасының сакинлері район мемориеті Верусия Федерация Девлет Дума мебусы Руслан Бальбеке малеви ярдым көстерілмекні мұраджат еттілер. Олар жемінің құрыжылық ішлері екенленмеге ве мезарлықны қоранен абаданлаштырылмақ үшін масраф етілежек. Бүгінгі ерлі елінен көрішув насыл кечті ве насыл қарарлар чықарыланғаны ақта бізім ұхберміз Әлме Кайбулаева біле. Буюк Сюрень қасабасындаки жами енді жоқ еллар девамында құрылмақта, ама бүгінгі күнге қадар құрыжылық ішлерге күнленмеді. Олған қиыншылықларға бақмадан ерлі иәли жамінің эсас бинасы Абдесхане ве қорасыны құрдылар. Епсі ішлер ерлі жематының күчі ве парасы иле япылды. Қалған ішлерге есе пара етішмемезлігі себебінден құрыжылық ішлер тоқтатылды. Бұл себептен Буюк Сюрень қасабасының имамы Ескендер Куртиев акимет векілеріне ярдым иле мұражат етті. 70 метр заборымыз қалды. Мына көрініп отыра тарafında. Абу Абдесханеге жез. Бұл заборға мұқтажымыз біз. Мына жами бинасына кетсек, көресіңіз. Bizim camimizin yapılmagan yerleri көрініп тұр. Оғден мына біз пенопластмен хорадық, ama керек да bitirmege onu. Onu da ayttık. Biz dedik, bunu da bitirip dülberleştirerek, ondan son problema bizge minaret. Бұл режаға әмді Бахчисарай район мемориетінің башы Рифат Дердаров, әмді Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек қол тұттылар. Ве бүгін ішзәреті иле олар жемеге келділер. Бұл ерде ерлі сәкінлер иле көрішіп, ән кескін меселлер ақында сүбетлештілер. Сүбет кетшатында Руслан Бальбек жемінің абаданлашмасыны өз шақси незаретіне алып, Ибадет ханенің қорыжылығының егінленмесіне пара айрajақ спонсорына тапты. Нужно отдать дань уважения людям, которые собственными руками, не дожидаясь никого, за четверть века построили джами, мечеть. Создается фонд, который будет не только реагировать на нужды спортсменов, студентов успешных, но и, конечно же, помогать по таким социальным проектам, которые касаются и обустройства кладбища, которое мы сегодня также затрагивали. Я уже
дал это поручение, чтобы эти средства были выделены. Также благоустройство мечети и строительство минарета. Doğma Buyuk Süren Koylu Kazim Ametov Cami'nin kuruculuk işlerinde faal iştirak etken edi. Bugün o da hakimiyet vekillerine buyuk müracaatta buluna ve yardım göstereceklerine işana. Bizim koyda cemaat pek yaxşı. Mına bu şeyler bütün kapıdan yürüp spisak составлять et, kapik jip kirpiçindik halada kozumuz fundamentini beton koyup nemeler üstüne karıştırıp bütün bunu bu alga getirdik. Şimdi bizim balaban нуждамыз бар, чтобы bizge bitirmek için. Bu şey halkın akçısına yap. Biz ende utanamız halkka etme. Mına camiye toplaşamız. Bir anda düşken bir-iki, құтылға bir-iki күмішлер olsa, endi olsun dedik, давай biz toxtatamız. Потому что iş meselesi ağır, herkesin korandası, işlemeye yer yok. Bunun için dedik, давай bu şeyin toxtatak, обращаться ettik. Bu koyda da bir keskin mesele var. Bu mezarlıkның abadanlaşması. Aynı gerekli kıbı qoralamak ve araba kapını yerleştirmek. 2000 seneden başla bu yerde meftalar komuli. Evvel bu teritoriya tükenli tellerden qoralangan edi. Ama cemaatның yardımı ile bugün böyle kıyafetlidir. Bir parça kapalacak yeri kaldı. Onu da takatımız yetmegeninden biz de sponsorlardan yardım soradık. Şu yardımla sonuna çıkarıq dep işanç bildiremiz. Mana bizge koyumuzga bugün Balbek deputatımız geldi. Bir sponsorlar tabi verecek oldu. O sponsorlar bizge hem bu mezarlığının kalgan nesini bitirmege, yerini ve camimizge bekim minaretinde kozge aldı. Sponsorlar yardım verirler dep ve naves ve kalgan caminin etrafındaki zaborlarını yaptıracağım deyip söz verdi. Biz eğer bizge bitte şu insan kol tutup yardım verse, hava sağlıklarını versin, ileride bitte işleri daha yaxşı yürüyüş. Bakçısaray rayon memuriyetinin başı Rifat Dirdarov bu mesele tez vakit içinde çözülecekini bildirdi. Ко мне обратился имам мечети, который за нашим плечами, и попросил помощи, чтобы закончить ограждение кладбища. То есть они уже его закончили, то у них хватает взаиморасчета. Это мы обратились к Руслану Исмаиловичу. И сегодняшний его визит, он дал им просто дух, дал им силы. И то, что люди, то, что они задумали, то, что они осметили, ну, не скажу, что завтра утром все это начнется, то, что это будет продвигаться, это однозначно. Поэтому, как бы, еще раз можно сказать, что в ногу с властью идти и обращаться, не стеснялись люди, потому что никого не оставим забытыми. Коршевде toplanған musulmanlar bir ay içinde paralar ayrılacağına umut eteler. Ve Rusya Federatsiya Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek yardım göstergeni için teşekkürler bildireler. Alimiye Kaybulayeva, Ömer Mustafaev, Millet için. Кырым Cumhuriyet Milletleri Ara Münasebetleri ve sürgün olungan gражданlar işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Zauр Смирнов en muhim obyektlerini ziyaret etti. Eki bala, bakça ve polietnik medeni merkez kulucuğu teşkerildi. Kuruculuk nasıl basamakta bulunğanı aqta bizim levhamızdan bölersiz. Бүгінгі күнде 10 объект құрула қалған 28-і кележек елда башланacak. Құружилық ішлері президент или реабилитация ақта эмир имзалынуғының черчевесінде өткерілі. Заур Смирнов Бор Чоқырақ ве молодежна қасабаларында құрылы етқан объектлеріні тешкерді. Құружилық толу шекелде кете. Первый объект – это садик на 260 мест в массиве Фонтаны. В принципе, там есть небольшое отставание от графика примерно на 1 неделю, но оно несущественное. Я уверен, что мы, как и планируем, в этом году, в декабре месяце, этот садик полностью сдадим. Он уже будет сдан с оборудованием, будет полностью все благоустройство отработано. Здесь, в принципе, работы идут даже согласно графику, с небольшим опережением, поэтому, в принципе, думаю, что проблем не будет. И, как сегодня нас заверили здесь руководители предприятия, к 20 декабря также этот объект, детский сад на 260 мест, будет сдан. И здесь вот жители поселка Яшлак тоже получат доступ вот к этому учреждению. Молодежна қасабасында фаал сурете бала бақча құрула, анда 260 ер яратылмасы планлаштырыла. На данный момент Шымдыки вақытта біз арматура ерлештірілі ile оқырашамыз. Бүгін цемент алдық, эпысы ішлер график бойынша бечерілі.
Тешкиров кетишатында bizim телевизион takımımız emde yaşlarının polietnik medeni merkezi kurulgan yerde de bulundu. Bina butun olacak, yani bu monolit kompleks. Kuruculuk grafigi boyunca işler eki nivbette becerilecek. Başka monolit bina kurulacak. Bu bina yarı tögerek futuristik şekilde olacak. Son yatakhane, sportzal, okuv korpusu ve kahvehane kurulacak. Yatakhhanede 800'den ziyade student yaşaması mümkün olacak. Конечно, большой объект – это общежитие для инженерно-педагогического университета и центр полиэтничной культуры. Мы знаем, что будет проживать в этом общежитии порядка 800 человек, студентов, будет комплекс спортивных сооружений, будут интерактивные залы, ну, все по последнему слову техники. Здесь мы видим проблему сегодня с поставкой свай. Это наш завод Крымжелезобетон, но будем сейчас разбираться, будем находить решение для того, чтобы сваи поступали своевременно и работы не прерывались на данном объекте. Шымдыкы вакытта полиэтник медениет мерkezinde сваялар yerleştirilе, иш уч блокта алып барыла. На первом блоке у нас забито. Birinci blokda bizde 54 svaya koyuldu. Mında uç blokda svaya yerleştiremiz. Mında 124 yaptım. Son işler daha kıyın olacak. Svayalarını kesip alacağımız ve çakıl taşıyacağımız. Объектлер kurulcılığı Cumhuriyetimizin başı Sergey Aksionov'nun imayesi altında buluna. Dekabr ayında bala bakçalar kurulcılığı yekünlenmesi planlaştırıla. Yaşlarının polietnik medeniyet merkezi 2019 senesi eksploatatsiyaga tapşırılacak. Liliya Vedjat, İbrahim Ganiyev, Millet üçün. Bugün Şimali Kafkas Arbiy Mahkemesi'nde Ruslan Zitulayev'e nisbeten cinayet iş boyunca karar seslendirildi. 2014 senesi Mart'ın sonunda qabatlanğan Aqyar şehrinde Hizbut Tahrir teşkilatının faaliyetini darqadaydı denile mahkemenin kararında. Bu elelikten kararga ko'ra Ruslan Zitulayev'nin qabatı tasdiqlanıldı. Onun cezası 12 yıl hapiste bulunmaqni ko'zda tutam. Ama karar da qanunga kirmedi ve şikayetler vasıtasıyla denişe bile. Umum tahsil muassasalarında ayrı ya da beraber olup geçken tahsil gerek, bu ve başka mühim meselelerini sahta tögerek masada muzakere etildi. Bu tedbir şehir eksperimental meydançığı yanı çizme ictimai marif programı çerçevesinde o'tkazildi. Merasimning iştirakçıları nasıl kararga kelgenleri haqida muxbirimiz Ayşe Shulakova bilen. Kızlar ve oğlanlar beraber terbiyevinin tarihi uzun değil. Devletimizde o direktif olarak tek geçken asırının ortasında kullanmak başlandı. Şimdiki zaman Rusya'nın çoğusu regionlarda ayrı okuv ile eksperimental sınıflar açılmakta. В Российской Федерации более 700 школ уже с раздельным обучением. В 60 регионах уже эта практика есть, работает. В Крыму пока единицы, но вот мы сегодня вынесли вопрос на обсуждение, определили для себя резолюцию этого круглого стола, проведем анкетирование. Toplaşıvda bala bakçanın hadimleri, mektep hocaları, ruhiyetçiler, din vekilleri ve ana babalar bulundular. Tedbir çerçevesinde ayrı okuvunun yaxşı ve yaramay taraflarını müzakere etildi. Многие говорят, что разделяя девочек и мальчиков, мы создаем проблему общения в дальнейшем. Нет, ведь у нас есть неурочная деятельность, у нас есть очень много возможностей и воспитательных, где мы можем объединить девочек и мальчиков. Başlangıç sınıflarının hocası Эмилия Медведева ayrı okuvga karşı çıktı. Детский дошкольный возраст очень важный период в развитии ребенка, где формируются все его чувства, эмоции, характер. И считаю, что с малышей разделять на мальчиков и девочек рановато. Может быть, в старших, седьмых, средних классах, в 11-х возможно. Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin vekili Zeynep Bayırova ayrı okuvunun yaxşı tarafları İslam dini tarafından seslendirdi. İslamda kız ve erkek eğitimi tahsili 7 yaştan son ayrı olması güzel sayılgandır. Bunun hem ruhi taraftan hem dini kıymetlerini, utanma duygusunu, edebini, ahlakını gibi değerlerinin menimsemesinde pek büyük bir ehemmiyeti vardır. Sağ şehrinde ayrı tahsilge olmak ya da yok akta subetler ketken zaman Kırım'ın paytaxtında endi Ahmetjit 7 sanlı mektebinde geçken senesi sentyabr ayında endi bu metodikаны amelge geçirildi. Kızçıklar 1. V sınıfga, oğlanlar ise 1. G sınıfga katnaylar. Oğlanlarının sınıf reberi Tatyana Alduşina kaydetti ki, ballar taxtaga çıkkanda suallerini bermege utanmaylar, dikkatlılar. Oğlanlar bir-birinden matematik maksadlarını çezeler.
2 взять 7 раз, получится 14. 14 плюс 3 равно 17. Молодец. Бірінші сынып талебелері не için оғланлар или оқымақ гүзелже ақта суалге жауап берділер. Потому что с ними весело, они не спорят, а девочки с девочками будет хуже, они начнут спорить. У нас есть такое тайное общество есть с мальчиками. Балалар айны оқув программаны кечелер, ләкин фарқлы одаларда. Оларны рус классик мектебі программасы бойынша огретелер. Девочка и мальчик до 10 лет – это разные организмы, разные механизмы восприятия информации. У девочки в этом возрасте развит более ближний круг восприятия информации, у мальчика дальний. Вот почему девочкам больше удается какая-то кропотливая работа, а мальчики, они больше мыслят такими большими стратегическими категориями. Талебелер шарик қалемы ile язмайлар, олар тюк ве мурекеп ile язалар. Очалар айтқанна көре бойле усул балларның язылышыны ве отырышына яқшы тесір еті. 30 жылға қадар башлангыч сыныфларның очасы Светлана Макарусь қарышылған сыныфларда чалышты. Шымды есе отек қысчықларны огреті. Айта ки, бұл усул талебелерінің яқшы оқуға пайдалы. Девочки не стесняются отвечать, не стесняются рассказывать. Они не видят того, что рядом есть мальчики, от которых может быть какое-то смущение. Девочки раскрепощены, и они умеют и любят изложить свою мысль до конца. Бірінші сынып талебелері тек қызлар ile оқуының яқшы тарафларны сеслендірділер. Нам тут спокойнее, без мальчиков. Не дергают за волосы. С девочками можно поиграть в куклы и посекретничать. Девочки, они не дерутся, и они вежливые. Балалар фарқлы одаларда оқуғанға бақмадан, олар берабер өткерілген мерасимлерде көрішелер. Келечек оқув елға енді 2 сынып топланды. Айша Шулакова, Энвера Блезис, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун. Украинаның тақиқат органлары 3-ші Ялта халқара форумында иштирак еткен четтел девлетлер ватандашларына қаршы жинай иш ачтылар. Бұл ақта мәлімат Украина прокуратурасына месаджина берілі. Евел Украин тыш сиясы дәресі Қырымда Ялта халқара иқтисади форум кечірілгені себебінден Русия тыш ішлер назарлығыне назарлығыны білдірілді. Қырым пелваны Джамшит Исматилаев нефбеттеке рекордның қолуындан сон Девлет Дума депутаты Руслан Бальбекілі көрішті. Спортның инкишафы веяны мақсадлар ақында субет олды. Көрішівде мұхбирамыз Султан Емеджит болынды. Корюшов достане мойытте кечті. Спортчы тәйсюратларнен пайлаш вене тежеге ирішмек үшін достлары ве яқынлары мойым иссе қошқанларыны қайдетті. Ойымды Русия Федерациясының Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекке қол тұтқаны ве Ғалибе Хазанаджағына ишанханына ақта бұйықты шүкірлер білдірді. Благодарность выразить Руслану Исмаиловичу Бальбеку за его поддержку, за его теплые отношения, за его близкие стремления помогать к спортсменам. Постоянная мотивация, постоянная поддержка от близких. Без этого никаких рекордов быть не может. Хатırladамыз судах сакины пауэрлифтинг бойынша спорт устасы юк нақлесінің трек пулу бойынша Русия ве Қырым рекордсмені Гиннес китабының рекорд сайбы Джамшит Исматилаев Русия Федерациясының рекордыны қоймаға қарар алды. Омузына 50 килолық штанганы алып, учан сум шалелесінден дағлық ерден Айпетри дақ төпесіне етмек мақсат қойды. Бұл күні ава Осия еделеріні азарлағынына бақмадан Джамшит рекордыны қойды. Чүнки оның мақсады барыды. Рекорд апрелінің 21-де қойылғаныны тестадуфин олмады. О Русия Федерация президенті Владимир Путин еле реабилитацияқта Эмирим Залоновның 3 елғына бағышланған еді. Руслан Бальбек қайдетті ки бұл рекордның қойылуы тымсал ташы чүнки тамам шымды ғайрадан тікленілмек үшін ве яны мақсатларға ерешмек үшін эпісі шарайтлер яратылды. Поддержка Джамшита – это дело чести, потому что все его подвиги, они звучат не только на всем нашем благословенном полуострове, но и по всей стране, то есть за ним есть уже и мировые рекорды. И в целом поддержка спорта позволяет нам говорить о том, что крымские татары, которые действительно имеют очень большие достижения в спорте при наличии необходимых условий, смогут самореализоваться в этом направлении. Яқын вақытта Джамшит Исматилаев дабыр акцияны кечірмеге планлаштыра. Тедбір Русия күніне бағышланып, бірлікте хувет шары алтында кечірілежек. София Шукурова, Султан Емеджит, Аким Бекиров, Ибраим Ганиев, Миллет Ичун.
Кезлевде ерлешкен Малый Иерусалим адлы туристик маршрут yolunun 10 yılығына азырланалар. Юбилей июнның 9-ында қайт етілежек, яш истидатлы Қырым ресамы Ленур Велиляевде ос есесіні қошты. О туристик юруш yolunun әрбір комплексіне ос ішлерінің бағышланды. Байрамға кезлевлелер насыл азырлағанларына ақта бізім ұхберіміз Фериде Халикова тариф етежек. Малый Иерусалим маршрутының мейданларда сергіге келгенлерге векезлевнің мұсафирлерде бұтын туристик қавмиятчыларынан танышылмаға имканлары olur. Жами бинасында есе Қырым ресамның сергісін açmaға планлаштыралар. Оның сөзлеріне көре шерінің манзарасы әр вақыт деніше, ама бұна бақмадан о өз ішлерінде шерінің ilk ақықы көрінішіні тасвир етмеге тырыша. Возникла такая идея. Оле бір ғайым бар ки, біздің шерімізге ос естесіні қошмақ. Оның үшін дервишлерінің текиесіне ве караймлерінің ибадетханесіне идеялеріні бағышламаға істедім. Малый Иерусалим о яшыны толдыра. Бұл себептен бұл тедбірге ресимлеріні топлап азырланам. 19 асырда құрылған Векараимская соқағында ерлешкен караймлерінің ибадетханесі, яғни Караимский кинасы, дехасыз қалмады. Кезлев шерінің милли медини Караим мұхтариетінің рейсі Дмитрий Габай Ленур Бей бағышланған идеяның именетіні қайт етті. Ленур Велиляевге чоқтан чоқ тешікірлер білдірмек істерді. Оос ресимлерінде Кезлевдің екене манзарларыны тасверлеп, яш неселге теслим еті. Қайт етмелеміз ки, бірқач елар девамында бұл объектке кереклі дәрежеде дықат айырылмады. Лекін бұл сенінің башында Шукурала Эфенди жемесінің ғайрыдан темірленуіне 25 миллион рубль айырылған еді. Медини қавмият меркезінің мудир муавины Эльдар Велиев жемінің минаресі қазай алда болынғаныны веқошма паралар кереклігіні қайт етті. Байрамның әрфесінде қазанға қаршы ішлеріні кечірдік. Жұма жемінің дамы янында құрылған еді. Біз 5 ел евел рекордны янында қоймаға планыштырамыз. Бұл әм бұйық экскурсия олacak. Планарымызға көре бұл экскурсияда 4000-ден зияде адам іштірак етecek. Тедбірінің әсас ғайсы маршрута яны рекорд қоймақ. 10 ел евелсі туристик юруш açılғаны себебінден ән бұйық экскурсия кечерілген еді. Малый Иерусалим маршруты бойынша 4000 инсан кечті. Бұл сене яны рекорд қойылығына эпосы істеклелер давет етілейлер. Ферида Халикова, Рамазан Ливапов, Милет Ичун. Бұл нұқтада янымыз сонуна айты, невбетеке рус тіліндегі хаберлерінің меслектішім Нариман Тарсинова алып баражақ, оларына қачырмыныз. Көрішмек үзірем.